I za sam kraj naše vekerice možemo reći sam finiš. Malo ćemo nešto više pričati o atletici, od tuda i ova priča oko finiša. Dakle, nedavno je bilo održano prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke u atletici i odlične rezultate još jednom postigli su članovi atletskog kluba Sloboda iz Varaždina. Nešto više o njima, ali i oni sami o sebi će nam reći u sljedećem razgovoru. Pa bih ja na početku pozdravio pre svega predsjednika kluba i trenera ovim našim današnjim gostima, gospodina Ivana Domislovića. Tu su sa nama David Šalamon i Pavlo Šimunčić. David Šalamon odlični rezultati na 400 i 800 metara, a Pavlo Šimunić na 3000 sa zaprekama. Da. Dakle, i odmah da na početku, ajde da riješimo razlike između zapreka i prepona. Ako padnete preko zapreke, onda ja opsiga vama. Ako padnete preko prepone, isto je teško, ali možete je prevrnuti. Ili jednostavno, prepone su 100 i 110 i 400, dakle one koje su lagane. One je aluminijska konstrukcija. Dakle, a zapreke su balvani i one koje imaju vodenu zapreku. Evo, riješili smo. I ovo je inače i obrazovna emisija, ne samo mozaična. Za početak, evo, koliko se u klubu ponose svim i njihovim rezultatima, ali i ostalim rezultatima članova Atletskog kluba Sloboda. A to su dobro rekli, oni nisu jedini članovi koji su postigli, imamo mi tu još jako dobri članova koji su nosili medalje. Naravno, mi smo na njih svi ponosni, oni su, osim što su mladi, dobri sportaši, dobri su, solidni i iznadprosječni učenici. Žive svoj mladenački život, mi se s time moramo nositi kao treneri i kao na neki način njihovi odgojitelji. Sve u svemu u redu je. U redu je, dobro, i ovi rezultati potvrđuju možda i još jednu kvalitetu atletske škole u Slobodi. Atletske škole svakako i radišnosti atletičara. To vam ne ide jedno bez druga. To mora biti spoj organizacije. To znamo. Talent, entuzijazam. Najmanje u igri sreća. Ljudi danas pričaju u sportu, mora se poklopiti sreća. Ovdje je teško, sreća je 1 promil. Recimo da dobiješ lošu stazu, ali to nije nekakva tragedija. I to se da. A i to se da. Onda se s tim pomiriš, da dobiješ lošu stazu. Evo, naš David se pomirio sa svojim uspjehom, vjerujem da je. Naime, David je suvereno pobjedio na 400 metara i to s osobnim rezultatom. Možda malo i neočekivano došao je Varaždinac, pomeo konkurenciju, ali neočekivano iz jednog drugog razloga. David će nam objasniti, dakle on je, možemo reći, svojevrsni povratnik u atletiku. Pa da, prošle godine morao sam nastupati na svjetskom prvenstvu u Kolumbiji, ali nažalost nisam nastupao zbog bolesti. I bilo je uopće upitno da li ću nastaviti dalje. Karijeru, ali zov atletike je ipak bio jači i od svih tih bolesti. David se vratio i kažemo neočekivano pomeo konkurenciju upravo zbog toga. I usput si istrčao personal best, osobni najbolji rezultat. Da, i 20 stotinki do normi za svjetsko. Fali se norma za svjetsko. Da bi ispunio normu, da li još ima nekakva prilika, još neki zadnji, volimo pričati o zadnjem vlaku, zadnjem vagonu, da li se još može kvalificirati? Pa da, ima. Do 11.7. se može ispuniti ta norma za svjetsko. Evo, tvoj osobni rezultat je 47.95, znači ono što tjeraš je 47.75, ne? Ako sam dobro shvatio. Ne, jučer smo bili u Mariboru, tjerali smo jučer isto normu, trčao je još 500 tinki bolje, tako da je 47.70 je norma. Ali ponekad od te prevelike jurnjeve se čovjek potroši i vjerojatno ako bude sve možda bude još jedan pokušaj doći do te norme, jer on je prve godine stariji junior, dakle još sljedeće godine ima šanse. Ali su prvenstva svake 2 godine. Sljedeće godine više nema svjetskog prvenstva. Da. Dobro, ali u svakom slučaju ima već i ovo je pohvalna činjenica da se opet uspio vratiti atletici i da je uspio se othrvati svim ovim problemima zdravstvenima koji su ga zahvatile. No, osim Davida, evo, odlične rezultate imala je naša Pavlo Šimunčić, ispričavam se, lapsus, ne? Ona je već otprije ostvarila europsku normu, dakle ona će biti na europskom prvenstvu, ali na ovom prvenstvu Hrvatske bili ste drugi. Tako, ja nažalost evo neću ipak nastupiti na Europskom prvenstvu u Gruziji, ja jesam istrčala normu, ali normu već ima 3 djevojke, odnosno ja sam 3, a zbog nekih i financijskih problema
troškova, pošto je Gruzija jako daleko i ja nažalost ću biti ta treća koja nažalost ne idem na to prvenstvo. Ojoj, šteta. Ali dobro, ja ću malo tu, moram skočiti. Dapače. Ona će biti prijavljena za to prvenstvo, se uvijek može dogoditi da netko ispadne zbog ozljede ili zbog bolesti, ali to je istina što je ona rekla. Ali ona nastupa sljedeći tjedan u reprezentaciji u Srbiji na prvenstvu Balkana, koje daje mogućnost da ima bolji rezultat od one koja je druga. Tako da, Pavlo, nije to sve tako tragično. Pa dobro, Pavlo to nije prihvatalo ni tragično, vidimo, prihvaća to s osmijehom na licu, još uvijek ima prostora. Pavlova disciplina je bila, ako se ne varam, 3000 sa zaprekama. Dakle. Norma je istrčena na 2000 sa zaprekama, to je mlađa juniorska disciplina. A srebro sam osvojila na 3000, što je na juniorskom prvenstvu Hrvatske. Dobro, evo, kolika je razlika između, nama koji možda nismo toliko doma u atletici, kolika je razlika nekom lajku bi bilo, pa 2000, već ako trčiš 2-3, pa nije to neka razlika, no u principu nije baš to tako. No? Razlike ima, kilometar više, kilometar patnje duže, ali istrči se. Uz motiv koji smo mi zadali, ova medalja na prvenstvu Hrvatske, to je moguće istrčati. Evo, svaka čast na uspješno određenim rezultatima. Predsjedniče, ako vi možete još istaknuti ostale rezultate ostalih članova koji nisu bili ovdje s nama. Evo, pa mislim da sad mi se pripremio, ali recimo blesnula je jedna mlada cura, možda je prerano još hvaliti, Orhideja Leščak, koja je iznadila sve na preponama. Ona je osvojila drugo mjesto. Tu imamo bacače, imamo Želimorski Franju u tom uzrastu. Uglavnom ta naša djeca, oni u kategoriji iznad postižu sasvim solidne rezultate, pa čak i u seniorskim kategorijama. Evo, što sve ovi rezultati govore o i organizaciji, ali pa i jednoj svojevrsnoj dugoj tradiciji atletike u Varaždinu? To je, ja dugo nisam vjerovao koja je moć tradicije. To je 85 godina organizirane atletike u Varaždinu i iskustvo nekako koje se prenosi iz generacije u generaciju. Postaneš jednostavno nesalomljiv. Zapreke koje se dogode, problemi koje svi imamo svugdje, se rješavaju na bazi iskustva. I tako se ide iz godine u godinu i mi imamo nekakav standard. Ja sam u toj atletici više 30 godina i bilo je svakakvih vremena, i ratnih, i poratnih, i prijeratnih, i onih. Uvijek se nekako prošlo. Ne? I tako da ja polažem puno u tu tradiciju i to se osjeća u klubu, taj duh. Ne? Evo, što vama znači atletika? To je više, mislim, od sporta, to je doslovce stil života. Vi se složili? Paola, evo, da. Ja sam dugo godina bila i u tenisu, ali evo, pronašla sam se stvarno u atletici. Mijenja tvoj stil života. Svako jutro znaš da trebaš poslije škole otići na trening i to nije nikakav zamor. Veselim se da pače treningu i na svakom treningu pokušavam dati sve od sebe, iz natjecanja u natjecanje biti sve bolja i tako se razvija taj neki stil života i zavoliš jednostavno trčanje, ne možeš više bez trčanja. Razlika između tenisa i atletike. U atletici se boriš protiv sebe i štoperice, u tenisu protiv sebe i protivnika. Da, tako je. U oba sporta je zapravo glava jedan bitan faktor, ali ja se više sad priklanjam atletici. Dobro, Davide, vama? Pa, to je neki stil života. Ne? To je škola, trening, to vam dođe u naviku jednostavno. Evo, vi ste 98. godište, dakle, znamo u tim godinama dečki počinju poznavati život, izlaske, sve to skupa. Sportaši si nešto tako ne mogu baš priuštiti. Mislim, mogu si, ali onda to ima nekakve negativne reperkusije na daljnji razvoj sportske karijere. Pa, naravno, ne izlazi se dok je tu sezona, ne bi se priuštiti to sad. Ne bi se zeznuti. Jedno drugi dan trener vidi. Ne da se prevari. Znači, bolje da odmah na početku treninga se prizna i to, no da li žališ nešto, da li bi nešto napravio drugačije ili ne? Pa ne žalim, mislim, meni je atletika ono, kako sam rekao.
stil života, neki stil života. Ma neko stane i nek se sam dalje ponosimo svima vama, ali i svim ostalima iz Atletskog kluba Slobode. Ja se nadam da ćemo i u skore budućnosti imati još ovakvih zanimljivih razgovora. Brdo medalja, inače evo, naša ekipica nam je ovdje donesla medalje. Čuo sam da je David ostao bez medalje. Pa da, ima neka anegdota. Imamo mi svojih onako slatkih internih šala i problema. Ovo je malo, pokušali smo složiti malo publiku, odnosno gledatelje, zamazati me oči. Ovo su sve njezine medalje. Budemo iskreni, ne? Jer dakle, mi smo dogovorili... Ovo je zlato, juniorke je prvo mjesto, ovo je srebro, imamo jednu broncu, a Davidove medalje će ostati tamo gdje jesu. A da nismo, kad smo dogovarali ovo, i da nismo rekli da donesu medalje, ok, i jučer ponavljamo, ne? I eto, i on dođe danas bez medalje. Desi se. Prvo... Desi se, sjetite se sebe u tim godinama. Ja se Dobro da je uopće došao. Bez medalja, ništa, hvala vam puno. Dame i gospodo, sretan put i sretan danji rad i puno još ovakvih dobrih uspjeha. Hvala i vama.